Ndabasuje kandi bifurije kugubwa neza mwese abadahwema kutwereka yuko mudukurikirana tanu kwa tanu mubinyujije ku bakoze subscribe n'utari wayikora ubu wayikora, abakanda like bagaragaza yuko ibyo tubagezaho babikunze, ndetse n'abatanga komenti, tutibagiwe n'abasangiza inkuru zacu. Iyi ni Taratibu Wadi rero, ibi tukabyita Taratibu update z'uyu munsi mu mupira w'amaguru. Turabagezaho Rayon Sport yaguze basi nshya, Rayon Sport ifite abaterankunga benshi cyane. Ndabonaho Skol, nkabonaho Forza, nkabonaho na Airtel. Ni ikipe ya Rayon Sport yatangaje ko yaguze imodoka nshya yatwaye ibihumbi 135 by'amadolari asaga miliyoni 200. Byatangajwe ubwo ubuyobozi bw'iyi kipe bwatangizaga ku mugaragaro umushinga mushya wo kubarura abakunzi bayo uzwi nka Gikundiro, ukanza akanyenyeri 702 urwego yes. Ni imodoka izaba igendanye n'igihe n'imiterere y'u Rwanda nk'uko byagarutsweho n'umunyamabanga w'inama y'ubutegetsi ya Rayon Sport Murenzi Abdallah. Yagize ati ni imodoka twaguze hamwe n'umufatanyabikorwa wacu Airtel, kuko buriya ingendo zitwara byinshi mu buzima bwa Rayon Sport. Izaba igendanye n'igihe kandi igendanye n'imiterere y'igihugu cyacu, kuko murabizi hari izo twagize zitazamukaga Shyorongi. Biteganyijwe ko imodoka iri gukorerwa mu Bushinwa izagera mu Rwanda mu mezi 2 ari imbere. Tubitega amaso rero, ushatse wajya kuri YouTube ukareba kuri Igihe Sport, wahita ubonaho iyo modoka ni nziza cyane ya. Ndabashimiye rero mwese abadahwema kutwereka yuko mudukurikira tanu kwa tanu. Siga komenti kugira ngo ibiganiro by'ubutaha tuzajye tubibagezaho nta nkomyi kandi tuzi ibyo mukeneye. Burya komenti ba nziza cyane, bituma byanga byakunda tubategurira update nziza cyane. Nge ni Emmanuel Karama kuri Taratibu Wadi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.